jebo majka, na teta reče da umri, da vrlo kuću da ne perspektive, 100.000, odmah kredit digu. Dođem, u paša vučem, košu ono naš, i ne ovako podera. I uđem u banku, dobar dan, kako se možemo da se obavimo neki razgovor, zainteresovan sam za velike novce. Pa, gospodine, šta dajete, gdje radite, ne radim nigdje. U šta se uzdate? U nekretnine. Može li vaša ekipa da pođe sa mnom na lice mjesta, lokaciju, da vidite paše vam ova kasarna je vrijedila 100.000. U roku 24 sata molim isplatu. Ide se na pašnjak, uzlazi kanta od 25 kila i pola, znači životom. Kaškom da jedem, da Bog da pominu. A morat će me taksi, da Bog da pominu, dok me ne prekine. Uđu u objekat i zovem, poznam se i boksa ću sa 500 eura, ja ću ponabar, gdje ti je toalet papir, nemaš, donoću, sad tražim. A uzet ću da Bog da pominu ovi oglasi, ove cimerce, sve ću iznajmit, mili busona ovdje u centra, u gras, i Freddy izdavno, onaj Playboy, onaj što je krepo. Hefner. Da Bog da umru. A obezbeđenje će biti niza i plažu. A plažu uzeti kedi boba. I jebolo ti Bog, mate, ne umro da umreš, pička ti, ja nam se usta suši, ja šećer. Situacija, brate, razumiješ? Moj Bože, ali eto šta će, moram, sad ću ne sam,